Voorbeeld de zogenaamde witman. Voor rule tapagoro tapu leka evil. Dus tapagoro tapu yap karakter. You have a good guy, nanga a bad guy. En uno, de 12 stammen, na a good guy. A bad guy na de zogenaamde witman. Uno, disobey, ongehoorzaam awotut amoroewa. En voor doe dat hij, dus dat een pai voor sa udo. Uno arka amoroewa en de amoroewa no, rise op de witman. Voor doe dit nanga uno, put in captivity. Take unu nationaliteit away voor unu. Pour unu taal. Take unu cultuur religie. Pura Bijbel. Pour anef amoroi wanang yempoy. En dat de ma pot de mansani. Daarom mek unu lek blaka ulasi. Maar, Europa unu na fko en soorten dat dit na sabe cover al die tijd. Wiki. Want amoroi wango chat judgment. En toch moet ik dat gado de straf en chiso. Dat serefi. If you go moro dipi. In a leri Marcus Garvey. If you go moro dipi. In a ectaleri usalomo anode from wetman tormetak no da yoshi srefi taki you srefi no bo pina yup chinso wat yeye fasi upina no fo goy omeki ina ratsi maar samiwa soruna you sref no pina yup chinso des dat sref mi fen na mes patenta gado estraf no as mama isap ala sani abwa mechanisme wa mechanism alasani ab wat tijd en aan mij roko step naar discipline dat hij je begrijpt? Wat wel is wat scripted. Met hoe leren voor review en ik vind het dapper van hem. Hoe sorry you, omdat je vindt dat je ne bribi dat dat nou een misvatting dat amoroi wang ostraf kuno wang adesana. Dat mine bribi dat dat na sa amoroi wang srif taki. Zabito. Dus we go van uit samoroi wang taki. We go van uit sawe denki. Oh, je go van uit de Bijbel hè? Van Bijbel. Ja, maar alles van Bijbel. De true. Uno e brib dat. Ja. Ja, want toen e bribi want deal, want toen ne. Mi epiki in 3 deel want toen zijn schrijven begin midden en einde. De rest ertussen, wat Amerikanen tegen altijd read between the lines. Maar tegen ik go read between the lines. De shitaki als strafu kan de tanga 3 generatie, niet meer. Tanga 3 generatie. Ga naar je pa. En dit is na moslim toch, antichrist toch. Amos chapter 3 verse started verse 1. At isa mo rin yung matakamundo ng anisyo po sa Israel. Then yung rebuskonder ng hindi. Uno na mo rin yung people. 12 stam. It says Amos, the book of Amos chapter 3 verse 1. It And in says, sapta ka mo rin yung itakfiya profeta. Dat klopt. Okay, yeah, go ahead. hear this word that the Lord had spoken against you, O children of Israel. The Lord has spoken against you. Sa mo rin yung taktiko uno. Go ahead. O children of Israel. O children of Israel. 12 stamo. Ja toch. Go ahead. Against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, See, sa mo rin yung betchako doon Egypto. Inapiste puksos. Sa mo rin yung God, verse 2, it says, you only have I know Oro yung unuwa asabi. of all the families of the earth. And andro na po ala de trapol ko tapagro tapo na uno asabi. Go ahead. Therefore, I will punish you Amoro yung I will punish you for all your iniquity. for ala yung iniquity. Tenanga adi tide. Des Okay. ala de wuri tada Ay. ke sansa kober. Ay. Sa de madu na nga uno Ay. na moro hiwang esor uno taki. Te you disrespect me order. Mucho ready stand for the folko. Oké dan. See, give me Deuteronomy 28 and 1. They're gonna 50. The arki a promise. Dus dit is na ons we hebben het zelf gezocht. Je ziet? Ongehoorzaam. Ongehoorzaam. Amoro iwan tak you abuse chiyo tegen tak luku jaya reklay. If you slaag, o baya bay sigrigi. Maar if you no slaag, je tegen me tak je doe je best. Dat tak if you no slaag, dat tak iligi me. Maar foi plus me no baya bay sigrigi. Dus you boy no mus ready gi. Gide ko folko. Ja toch. Je ziet? Dus nadat nasa sana nga uno. Boy. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Ay no forget tak amoro iwan na wagado sa nili. If amoro iwan tak I'll punish you. Oh, punish How you. do I? Amoro iwan no go fan tak no. Mi no kan come change so heavy mi mo no mi no strap there so amoro iwan no. Amoro iwan na wagado without respect of person. Tata ko do out do. See? Deuteronomy chapter 28 verse 1. And it says, and it shall come to pass. En het zal come to pass. Dat wil zeggen, het al come to pass wil zeggen dat het gaat gebeuren.
You see, go ahead. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy power. If a nation o arki, de wordt of amorohiwa met andere de volk ala de wetten en de status sa agi. Met andere de goro kona yu basi ogi wari reglement. If you hoorde na yu, so ante yo kis promotie so yo kisi, maar if you na imsap dat yo kis onslag. Natuurlijk. Dus dit na reglement sa agi unu en hij tegi unu de consequences van reglement. The blessings nanga de consequences. Go ahead. Gone. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy power, to observe and to do all his commandments, Yeah. which I command thee this day, that the Lord Yahweh thy power will set thee on high She on high. Above- Above what? above all nations of the earth. Above all nations. Dus if uno follow the forefather nga voorouders voor uno before be kiezen die additie, dat is de juridisch na uno de kings and priests on earth en de travolk wordt de uno slave. Natuurlijk. Maar En Arki- hoe die bewijs van 8 tot 10.000 jaar back. Arki, maar Arki, Dan de moro. this better the blessing. This na efubo Arki, maar Arki, amoro wat dat ook to mo tegi is op satino Arki. What? Verse 15. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of Yahweh thy power, Yeah. to observe, to do all his commandments and his statutes which I command thee this day, that all these curses All these curses, amoro wat dat ala de Ala de vloeken, vloek, shall come upon thee shall and come upon overtake thee thee. and overtake thee. En die lees op wat we vanaf 15 gomoro para. En lees de vloeken. En alasto ay sorry tak go in captivity. Go asani. Give him after 60. Give him after. Aye, safe. Gone. Deuteronomy chapter 28 verse 28. And it says, the Lord shall smite thee with madness. This now one of them fluke. Amoro iwan tak. This other one of them fluke. Tak mo smite you nga madness. You edesi no roko boom. Swerver. 3/4 voor de swerver enough. Dat is wat volle kishi. Oh, black. Soma zona pe. Na you baka. You see? Now this now one of them fluke. You see go ahead. The Lord shall smite thee with madness and blindness and astonishment of heart. Yeah. Jump to verse 68 and it says, the Lord Yahweh shall bring thee into Egypt again. Amoro hiwatag aucharu ko in Egypt baka sa ano air sa Egypt. A Egypt is represent one trawang. Je want dat ik heb stop nu na zo broeder no. Maname sorry, a Egypt no represent Amerika. Amerika na anyo Babylon, Amerika na anyo Egypt, Amerika na anyo Rome. She go And the Lord shall bring thee into Egypt again again with ships. nang ano na nga ba to? What for Israel go ina uru Egypt na wakaya wakago ko. Matis attack na nga boto. She go Gone. With ships. By the way whereof I spake unto thee, thou shalt see it no more again. no she you pondre moro. Daro mek pe unulet laka na nga ingide. Banyak to uno umano ja u orsina ekolo. Uno Go na baka na Israel. akim. Mana Ja to. dat na sa amoro hiwang edume ka rise of the prophet fu for Ay, ina ka, a follow opo. pong baka Ya tat to. awan so kari so sopong awan so ko tekide ready pa dat na unuro ko yesi dat na kuun awuro ko sa amoro hiwang setup Gimi jana may ape ay tak yak mo trawa dito ay go duro no lisa baka Thou shalt see it no more again, and there ye shall be sold unto your enemies. amoro hiwang tak au warto for na unu enemy so enemy so mana de wasa ko de captive Ja to de we wait ma de mana da upigi enemy Ja She go man. ahead. And there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, Want men and bond woman and sabop sa and no man shall buy you. no man safe kuno. Martin Luther King kung asay kuno? No. Malcolm X kung asay kuno? No, man. Ako. Selassie kung amasay kuno? No. No, amang goroma lang nga wait me. No man Amang safe goroma kuno. lang ako na kay Fusan ito England. On that san. Sa amoro hiwat takidot na amoro yatat awan sa okoredo uno if that no kung what they ite in a situation. And nuno de udek pa na close. Na po. Ja, ik maar beboen daar hebben nog precies 100 jaar te gaan. 100 jaar, no man! 900 jaar of No. zoveel. Hoe wanneer dat, anytime. En wanda san? Nanga prophecy wero ko to unero ko. Ay mami ero ko na nga bepaalde nummer omdat mino man taksan toen si tranga omdat sang mami gewoon beeld ba pemide en mi ab bepaalde calculatie voor misrekening doen. In make you huiswerk doen. De gas koro in make you huiswerk. En mino man se in make me huiswerk. Omdat aan mijn kant tegen
Sensip Chimamir, Grolek Zwerver, Mopastrati, Amaiskal Gia, Mat Sabniket geschiedenis. Dus bepaalde calculatie is sorry dat in een jaar tussen nu en een jaar 3000 tot die 2020. Toch? In die tussentijd dan, san op sa. Maar goed, hij moet weer. Hij me belly direct. Leg neer. Bitena Sanija, Latour. Who say that? Man, you don't know. We have here day boy. Man, isa mo lang kami din na photo by don't know. Ni to mi tegi baka 2 euro to. Baka 2 euro wat mina money go komoro. Amoni sam abinafki ete enda yesu tu klaar mi wat tot model tak mi kan buena tak bisa type cinzani tu ya bakare. Na iwa taxi mi ko jom poko nda be. Wana herdi mes don baina pote wakti. Mano so wat bitegi mundes kore bigi en permetan wagi no de. Stay te kam. Mameki ko hadis video. Deuteronomy chapter 28 verse 64. Isna fa uno dei no igi kondere moro to. Uno kondere na Israel ano Afrika. Uko in ulowe go in Afrika. Ulowe a Israel go in Afrika omdat de Romeinen beko om sen ala foto kuno na wansa we kari sak evi apkans iman lowe go in de bergi met andere do in a noord na west west voor Afrika. Dus voor dat be dat de orsi Afrikaner de Hamilton de masita kwanga de ma anasem na de ma seru gide wet ma daarom ik de ma afwansa ne taki plaka ser plaka. Maar sa de ma taki na Afrikaner ser Israelite. Je ziet omdat kwanga de ma kies verschil. Omdat tu plaka ba sem wiri, no na sem people. No. Ai. Lazy. Deuteronomy. Dat nou een profetie ook toe zei de kono die nu egi konden. Deuteronomy chapter 28 verse 64. And the Lord Yahweh shall scatter thee Scatter dat op panya uno among all people. among all people. Uno de mindri, when you study uno ala say ude. Uno de China, uno de Amerika Portugal. And the Lord Yahweh shall scatter thee among all people from the one end of the earth even unto the other. There thou shalt serve other gods. Dape was serve other gods. Sana main gods sa den dingen rebus koder nga ingi is serve. Look at dape. This na kelp thing. And there you shall end. Amoro hiwa na wajaru sukado. Te imdin eng na imdin. A moment so you wake up ay takyo din wan tragado. Im sa taka judgment sa uko ahebi. Omdat amoro hiwang effort din glory na nga praise de yetek. En glory na nga praise pag ikuha stupid man. Of one stone build, of one udu build of sand. Daarom mek amore yung altijd be put in follow go in captive pati door de sandat. De be follow the tradition kado. Ma arki sa we do no de. Me kung abra apen kumisori tak uno de ja. Fu mek ako posa sa obribi ready. Gi ako maka. Arki. Es jaso ay soru ta ina flug tak au panya uno. En a prophecy fulfill upanya to. Go ahead. Which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone. Okay, uno forefather de mano besap udu na nga so de mabesap Yahweh ba Hashem Yahweh sai. Amoro hiwa ni na Yahweh, ano Yehova na. Yahweh in a Paleo Hebrew. Mana Hebrew na unutal. Hebreus to. Hebrews na unutal. En emboy ning ano Jesus. Emboy ni na Yahweh sai. Isi ina Hebrew sa ebotikan awan sa okoredo yu. A Yahweh amoro hiwa ni dat ebotikan awan sa de. He is. You see? Go ahead. Matthew 24 and 30, and it says, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Yato toshi ako makap aboy Yahweh sai. And then shall all the tribes of the earth mourn. Ya de people tapagono taposari wataw de wan bigide tama ko maka. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven. In the clouds of heaven, it represent amo kong nang awa boom biggest spaceship. Right. Ibe look film Independence Day, Will Smith, de mapure a people. Ma ina in the spaceship, de man put angels. Ni de ma verdraaien like de may ko Safer. Maar de mo ko val uno aan, de mo kon destroy, maar de mo kon save ook toe. Je ziet, tijdens de derde wereldoorlog sa ofet ng atoombom. Maar daarom de may talk about abduction to. Op dat yato, kapag si so bimo po, kwelek pa yan sa aasal ng isoyki. But if you, emakadil, fu, ako kuso, te amo po maka, if amor yung ap kanada na ngayon, so yung word ka rin. Glorious way.
na dat na so we take people. Isabi to? Go ahead. And then shall all the tribes of the earth mourn, Mhm. and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven Nanga de with spaceship. power and great glory. With power and great glory. This is more content of click. Dus if you shock je vat on de direct. Go ahead. Verse 31. And he shall send his angels. And he shall send his angels. Amo send the engel of thing. Nanga spaceship demo nanga de igi voertuig. Go ahead. Done. And he shall send his angels Mhm. with a great sound of a trumpet. Yeah. And they shall gather And they shall his elect from gather the four- together his elect ako puso. Remember an ayer nation of save. Big save den o dede. Kwacha si pa big save den elibito. Ninga rebus ko na nga igi. Ani so Wat hij wil. big save no bribi. 1% voor een herbevolking aan grondtapu. Ja. 1%, Ja. 99% Oh, to wipe out. Oh, wipe out. Ja. Wie kan True. tekenen? En dat represent 3/3. Go ahead. And they shall gather together his elect His elect. from the four winds, from one end of heaven to the other. Omdat sang zij make attack from the four winds. Voor de pokoe van grond tapu. Omdat a vloek samoro iwa put na utapu. Do no argi a fulfill. Dus dat want dat upanya ala si. Dus te demo kong demo wo amo demo ko piki demo. Alle windhoeken So toch? ala de wind hoeken. Dat na aworoko zij de make uja. Voor wiki de wang sang dus worden gered. So in Is it? Matthew 24 and 14, and That's- this gospel Ay archive. Dus ala trasan ko tag desan sa taki history ko. We go in the sanati. Ma uno main point na tak this na sa populair. Yap tramay go for di demo role fayu tak. Ja, im onderbouw, Mhm. wat zijn niet tegenwoordig, in een conso primitief wang, Ja. in mangop, onderbouw, bepaalde sani, is abito, wie ziet tekef Babylon, Ja. want er zijn defu bereik fushi op je ei, Ja. want hij komt steeds moeilijker, alles maar in zogenaamd moro modern, terwijl ten nu het is primitief zodanig, Mhm. niet is 3% voor moderniteit toen Nabi. omdat if je go in de grotten, je ziet dat 10.000 jaren terug de man bij des maar bij Saka Boygi, dat spaceship ben door. Im luka mechanism nanga omesansa de man feni voor de niets is nieuw onder de zon. Niet zes Right. Je begrijpt? Ja toch. Oké, maar voor de in die telefoon, Ja toch. want dan je kan tak moro faranga bepaalde sma ook. Ja toch. Maar ook wel luka wat give me. Me wat tak na so bless up. Ja. Ja hè? Ja. En grand tangi fat tenanga energie zo weet Ja, je. daarom me kuja toch. Omdat ik moro jong wang mi fene tranga. Ai. En we libi iwa kondre vrije meningsuiting, Ja, een toch. soevereine stad. Ja. No man koning. Ja. Yes? Ja. Dus soms de mij actie mi voor zijde mi de paars. Mi net na baka no man, maar toevallig mi beloba paars altijd in een wijsheid model. Isabi toch? En mij op een paddenstoel effectief van bom aba mushroom. Ja. Isabi toch? Scripture ki yo. Boy, man, ja, am dat sang. Misref mi wan godipi, maar me hoor rekenen naar een bepaalde sani toch. Je begrijpt bepaalde uitspraak. En if je wil onderbouwen, als een switch zodanig, une battle in een discussie, No. we verwisselen info uit. Ja. Wat zo leg me uit, die nooit wat man leg me zo pittig uit. Je begrijpt hoe hè? Dus ten ooit altijd te mepsa, in misref met takai big up dem man of media boy. En die dem niet na mi arki, aben belangrijk mora her wagi samim goteki of goluku. Dus dan bi de tapo moro sweet level at dus wisa wagi no bato ka trus tu samfeni Na orsi. gado En als sapsai se scripture tak roko. ook tak award to toch na wat rooster. Natuurlijk toch. Daarom is sorry na wat rooster wi sapsa next no ma por mi de moro. Malo ko magiwap sila sa iyo sa apa pato. Wala beta ko belangrijk standaard red sa. Ai. Yo. Agilek je papalas maso arki yo skoif de firsta info. Mhm. Pitak daar net van kan je op ete kan die gi barki yari. Ja. Sabi do? Ja. Maar Zoiets. uno ego vanuit prophecies fu sorry tak ateng de crossby. Isabi do wala isa scripture ka kwanga dis. Ay, Kan. gospel. Huh? Matthew, St. Matthew chapter 24 verse 14. And this na awan sa ka Jesus avoid himself etakya. What? God. And this gospel of the kingdom And this gospel, and a gospel pa lagi. And a gospel thing, a gospel disi. right.
But This gospel of the kingdom shall be preached in all the roads. of the kingdom, what the kingdom is going to establish na pagron ta puki unule ko follow. She God, God, in all the road for a witness unto all nations. Au Brits ta pa her gron ta puan unu wa prada in America ngala de States of America, Jamaica, England, Guyana. Na ala sida ya bro sa Israelita raiso. And this gospel shall be preached in all the world. God, For a witness unto all nations. for a witness dus kide trafolog dem si unu de wako te ko giritak sa oko berde no taktak de no beyere. Si one thing de hun stand de sukan am de wet ma ala de tradition de heiden no. De may think tag dem out tang rule and unu leg blaka nga inyo tagro. Dat na sandi in dem mind. Isi daro meg dem ako nga new world order. Futchep alasma ma au monsieur. God, God, in all the road for a witness unto all nations. And then shall the end come. Then shall the end come. Daro meg me degi tak unap ni di party on the gospel ya preach ba and the end of all. En dadelijk eigenlijk ook abit me ko egi slipper weeri. Want die saptak night na dead slayer teken ondersteboven. Ja. Dam naf gomoro fara. Die saptak timberland na sembo Apo, sa pede di be ba angades. Ja. Ma de mai bar pa de ma weer temba. Ay. Dam no wan gwa fela na nga ala trasani. Da Ala de merki apotheker. je ziet toch dus eigenlijk dadelijk we abit weer self-made. Self-made. Self-made dat no man no desrefi of wan kom moro tranga moro effectief guro deski no wat no tabola nga wel libi maar fu doe so powerful mogelijk te kon nga so woord na doroti dat je moest gote a uiters na lek tay faibo gote a uiters fi ke se nya fu nooit die vrouw go actie bu vrouw wasali dat je moest maar bigi sorry creativity tu teneti dat je moest maar don brainstorm fa yo make you egi san no weri dat de man of verklaar you gek maar no dat die Nu de verklaro te. mi ook toe die naam maar die zo verklaren mo gek maar no gek omdat die Na righteousness na nga reality. aman die sapay fe na huning no tegi you tak na dape Nato. te accidents ma fa follow ne jo la tran na fi no go Na fiyo go. na fi no go Ja do. no de wet man dit man maar dene ala yar den dape Ala yar de dabei. Isi? En dat telefoon zou ik gebruiken, ja. Abe de before. Abe de before. A telefoon zou ik gebruiken, ja. Bij de 25.000 jaar terug. En ondro ase zou ik ja. Ase. Ondro ase. Dat is de alien. En dat is de science creëren. Daarom in Bluku ala de new wagi. E jer so wie zijn sap bepuit water. Want unus revi is ja plus teken. Mine met kruis. Mine marki misrevi. Omdat alibi beginnen aan was strepi. Aan menselijk biologisch deel elkaar en zo. Maar op wat training, a evolutie. Huh? Na evolution. Op me uit water. Ja. Abang da adi kina sa sita. Abu. Dai sapsu. Na ude. Para be sorry ala sa sa puskay kuku et protokole tawo. Maar is het voor reflecteren dat Ja. dat ding. Bepaalde maatschappij. Asa. Nate. Maar zij de mino place abi man. A fast fire gima power, mino boman gien kande. Anga ala a energy. Dus daarom is het dat awa anu mus def wasatrawa. Ide pemde. Dana bless up. Bless up. Ja, man. Ai kom. Zie? Deltan man. Nama aku agak perlu. Ini. Ma, oh Jetson. Madre ini. Asal ibu hari ko to dire. Ini nama aku jana. Iko baru. Jadi kita sih udah demo. Ah, udah aja. Ah, mau dapat salat ko ba? Luko sans may taki. Kimang ko yak ko. May ko balance. Tino ko sa taki. Sabi to. Ara to sabi. Amo vai ko mel do ko. Sabi to. Namazeti. Teken ko. Sabi ya bashi mi shay barakata. Ai. Dus dadelijk 5 is je daar net. We bij edify one brother voor UNO. Sabi to. Altijd
begi ao baixo me ao sai tak tu ko campo ku ka edify wis 1 man wis 2 wis 3 so wis dene ko domestic pala dene ko matala nga de ko isabito mana edification wis squado nanga ala wet ditsu isabito nanga wer energy lek pamata kana mana bu ma gine so isabito ma apeit na tak aworto biao baixo me ao sai Equador isabito pubes to